Umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani umaze imyaka irenga 4 ugenda urangwa n'ubushyamirane bukomeye bwiganjemo amagambo akakaye, ibihano by'ubukungu n'iterabwoba rya gisirikare. Kuva mu mpinduramatwara y'umwaka wa 1979 yaheretse ubwami bwa Shahi, hakabaho gufunga ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigizwemo uruhare n'abanyeshuri bo muri Irani, kugeza ku makimbirane aheruka ajyanye na gahunda ya kirimbuzi n'ibisasu bya ballistic bikorwa na Irani. Impande zombi ntizigeze zibona aho zihurira mu buryo burambye. Nubwo diplomasi igaruka ku meza y'ibiganiro kenshi, ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani bifuza bikomeje kuba urunyurane ndetse binagaragara ko ntawe bihuriye. Uku kwiyongera ku gitutu cy'igisirikare, amagambo y'iterabwoba n'ingaruka zabyo ku mutekano w'akarere ka Gulf ndetse n'uburasirazuba bwo hagati muri rusange, bituma hibazwa icyo buri ruhande rushaka nyirizina, nawe siri bushyira aya makimbirane n'ashobora kuyiganisha. Muri iki kiganiro katugaruke kuri aya makimbirane. Ubundi se buri ruhande rurifuza iki? Amerika byaba bikwiye kwishyira igitutu kuri Irani, none byaba biri kwerekeza he? Ikaze muri iki kiganiro. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha turi ni kwa OSCARDUSHIME, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze nanone. Kuva kuri za misile za uranium na za ballistic no kuba igihugu cya Irani gikungahaye ku bihano n'ingaruka z'akarere kuva mu myaka y'1979, habayeho guhirika umwami abanyeshuri bakigarurira ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Irani. Kugeza n'uyu munsi ntibacana uwaka. Gusa buri gihe ku meza y'ibiganiro, buri gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani baba bafite ibyo bashaka bitandukanye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani birimo kuvuga amagambo y'urwango mu gihe amato y'intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjira mu nyanja y'Abarabu. Nubwo ibihugu byo mu karere bishakisha igisubizo cya diplomasi kugira ngo hirindwe ko havuka intambara ya gisirikare, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump muri iki cyumweru gishize yaburiye Irani ko igihe kiri kurangira ngo Irani isubire mu biganiro kugira ngo igere ku masezerano mashya kuri gahunda yayo y'ikorwa ry'ibisasu bya kirimbuzi. Donald Trump yavuze ko ingabo zo mu mazi yohereza mu gace kegeranye n'igihugu cya Irani ari nyinshi kurusha izo yohereje muri Venezuela mbere y'uko ingabo zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimuta perezida w'icyo gihugu cyo muri Amerika y'Epfo Nicolas Maduro n'umugore we mu gitero cya gisirikare cyagabwe Ikaraswa ku itariki 3 Mutarama uyu mwaka wa 2026. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Irani Abbas Araghchi yasubije ibyerekeye iterabwoba rya Trump, amubwira ko igisirikare cy'igihugu cye cyiteguye gutera kandi bakomeje. Yongera ko bazahita basubiza igitero gishya icyo ari cyo cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uku kwiyongera kw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwabaye nyuma y'amezi 7 ibisasu byatewe ku nyubako zitunganyirizwamo kirimbuzi za Irani mu ntambara y'iminsi 12 iteye Irani na Israel mu mwaka ushize. Irani yihoreye irasa ku kigo cya Al-Udeid Airbase, ibindiro bya Amerika muri Katari, gikoreshwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntambara yayo na Israel, Irani yateye ibisasu byinshi mu mijyi itandukanye ya Israel ikoresheje ibisasu bya ballistic byangije bikomeye igihugu cya Israel. Mu ntangiriro z'uku kwezi, Donald Trump yabwiye bigaragambyaga muri Irani bari mu mirwano n'inzego z'umutekano za Irani ko ubutabazi bwari mu nzira, aho yateraga ubwoba bwo gutera ibisasu muri Irani. Gusa kuva icyo gihe yarenze ku muburo we, kugeza uyu munsi akaba yarahaye Irani amezi 2 kugira ngo isubire ku meza y'ibiganiro ndetse yemere ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba. Asa n'uwemera imyizerere ya Tehran yuko abigaragambya batawe muri yombi batazicwa. Mu gihe Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa nkaho bigiye mu nzira nshya yo kongera imbaraga mu gisirikare, ibisabwa by'ingenzi ku mpande zombi bisa nkaho ari bimwe bihora bigaruka ku meza y'ibiganiro nk'uko byari bimeze mu myaka myinshi ishize.
mu mateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano Irani kubera impamvu zitandukanye, kuva kuyihana kubera ikibazo cy'impinduramatwara yo mu mwaka w'1979. Nyuma y'impinduramatwara Irani, abanyeshuri bigaruye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo abakozi bayo imbere kugeza ku cyitwa k'abanyamerika bari bashishikajwe n'uburenganzira bwa muntu bw'abanya-Irani. Gusa mu myaka irenga 20 ishize, igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku Irani harimo no gutesha agaciro ibihono by'ubukungu byashegeshe bikomeye abaturage bo mu cyiciro cya mbere n'icyo hagati ku gihugu. Byibanze cyane kuri gahunda ya Irani yo kurwanisha ibisasu bya kirimbuzi n'ibisasu bya ballistic no mu ntambara zitandukanye yagiye ihanganamo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyarimwe na Israeli. Amerika na zimwe mu nshuti zayo zo mu burengerazuba bw'isi zishimangira ko gahunda ya Irani igamije kubaka intwaro za kirimbuzi. Nubwo Irani yagiye itangaza kirimo guteza imbere gahunda ya gisivile kugira ngo ihuze ingufu za Iranium mu buryo bwemewe. Mu masezerano ya kirimbuzi, Iran yumvikanyeho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Barack Obama, azwi nka Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA. Tehran yagabanyije ikigero cyakoreraga Iranium ku kigero cya 3.67%, naho ikigero cyayo cya Iranium bukungaye cyane ku biro 300. Ibi byari bigamije kuri Irani gukoresha inganda zikora ingufu za kirimbuzi, gusa bitari bigamije gukora intwaro za kirimbuzi hifashishijwe ubutare bwa Iranium. Mu buryo nk'ubwo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuyeho ibihano byinshi byari bigiye bitandukanye byari byarafatiwe Irani mu myaka myinshi yari yaratambutse kuva mu gihe cy'impinduramatwara. Ku kigero cya 60%, Iranium ifatwa nk'iteguye mu gukora intwaro. Ku kigero cya 90% ifatwa nk'urwego rwa nyuma rwo gukora intwaro za kirimbuzi. Gusa nanone Trump yakuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masezerano muri manda ye ya mbere nk'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Gicurasi mu mwaka w'2018. Yongera gufatira Iran ibihano bigiye bitandukanye ku bukungu. Iran yasaga nkaho yagerageje gukomeza amasezerano yayo igihe gito hamwe n'ibihugu by'i Burayi, Uburusiya ndetse n'Ubushinwa, byose byasinye amasezerano mu gihe cy'ubutegetsi bwa Obama. Ariko uwasimbuye Trump, Joe Biden, yakomeje byinshi mu bihano bya Donald Trump nubwo yari Vice Perezida Obama. Muri manda ya kabiri nk'umukuru w'igihugu, Donald Trump yongeye kongera imbaraga ku bihano by'ubukungu kuri Irani, nayo yatangiye kongera ubutare bwayo bwa Iranium vuba cyane. Muri Gicurasi 2025, ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za atomic IAEA cyaburiye ko Irani yari yarundangije ibiro birenga 400 bya Iranium ikungahaye kuri 60%. Nubwo intwaro ziba zikeneye Iranium ikungahaye kuri 90%, gusa nubwo nta gihugu gikoresha intwaro za kirimbuzi kizwiho gutunga Iranium ikungahaye kuri 60%. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli bavuze ko umuburo wa IAEA ari impamvu yo gutera ibisasu muri Irani muri Kamena umwaka ushize wa 2025. Christophe Featherstone, umwarimu wungirije mu ishami rya politike muri kaminuza ya New York, yabwiye ikinyamakuru Al Jazeera ko habayeho ubuvugizi buhoraho i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko Irani kugera ku bushobozi bwo gukoresha intwaro za kirimbuzi ari ikibazo gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi yose muri rusange, kandi ko guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izi ko iki kibazo kiri muri Amerika cyane kurusha ahandi hose mu isi. Kugeza ubu kumeza y'ibiganiro, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba ko Irani itagomba kubaka intwaro za kirimbuzi kandi kigomba kureka gahunda yo gukoresha nucleaire mu mirimo yayo igiye itandukanye ya gisivile. Ingingo ya kabiri nuko Irani itagomba kwikungahaza na gato kuri Iranium, ndetse ko ku rugero ruto cyane rwaba rudafite akamaro mu bikorwa bya gisirikare. Icya gatatu, Iran nuko igomba gutanga Iranium yayo yose isanzwe ifite ikayiha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ingingo yerekeye ibisasu bya ballistic bya Israeli byahitanye abanya-Irani barenga 1000 mu ntambara y'iminsi 12 yo muri Kamena mu mwaka wa 2025. Gusa bakaba bake cyane 32 b'abanya-Israeli bapfuye mu bitero byo kwihorera bya Irani, aho ibisasu bya Irani byashoboraga kunyura mu bwirinzi bw'ikirere cya Israeli.
bikubita imijyi myinshi igiye itandukanye yo mu gihugu cya Israel, icyarimwe binahitana abantu muri Israel. Kuva icyo gihe impungenge za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel ku byerekeye ibisasu bya ballistic bya Irani zariyongereye. Ibisasu bya Emadu, Koram Mashahiri, Gaidiri, Sajiri na Saumari bya Irani bishobora kubasa mu burebure hagati ya kilometero 1700 na kilometero 2500. Ibyo bishyira Israel n'ibindiro byose bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati mu ntera y'ibisasu bya misile bya Irani byo kuba byayirasa mu gihe gito kandi bikangiza ku kigero cyo hejuru. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ikaba isaba ko Irani igomba kugabanya umubare w'ingabo ndetse na misile zayo zirasa za ballistic. Icyifuzo cya gatatu cy'ingenzi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kijyanye n'ingaruka za Irani mu karere kayo, gishingiye ku bufatanye bwa Irani ndetse na za leta, amadini n'imitwe igiye itandukanye yitwaje intwaro mu karere. Mucyo yise umurongo w'uburwanyi cyakubiswe n'abantu mu mitwe y'iterabwoba mu myaka ibiri ishize. Muri Syria, ubutegetsi bwa Bashar al-Assad, umufatanyabikorwa wari ukomeye wa hafi w'igihugu cya Irani, aho ubutegetsi bwe bwaguye mu kuboza k'umwaka w'2024. Muri Libani, Israel yasenye ubushobozi bwa Hezbollah, mu gihe Hamas yo muri Gaza n'abahuti muri Yemen nabo bamaze kumena amaraso mu ntambara kuva mu mwaka w'2023. Nubwo bimeze gutya ariko amenshi muri aya matsinda n'andi Iran ikunda gushyigikira aracyakora kandi aracyariho. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize, urugero umutwe wa Katayibu Hezbollah ukorera muri Iraq waburiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko hazabaho intambara ikomeye mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika izatera Irani. Ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika igasaba Irani ko igomba guhagarika inkunga n'imikoranire yayo iyo imitwe yitwaje intwari hirya no hino mu karere. Ku ruhande rwa Irani isaba ibitandukanye n'imitekerereze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byerekeye ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiye gufatirwa Irani mu mwaka w'1979. Byarushijeho gukomera mu myaka ya vuba aha, habaho gutakara kw'agaciro k'ifaranga rikoreshwa n'igihugu cya Irani, izamuka ry'ibiciro ndetse n'igabanuka ry'ubukungu mu gihugu cya Irani. Ibicuruzwa bya peteroli byoherezwa hanze biturutse muri Irani byagabanutse hagati ya 60 ndetse na 80% nyuma y'uko Donald Trump yongeye gushyiraho ibihano mu mwaka w'2018. Bihombya leta ya Iran miliyari 40 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mwaka kuva Trump yagera ku butegetsi. Ifaranga ryaguye rirenga igiciro gito cyane cy'1500, rirenga amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'icyumweru gishize. Ibyo byatumye izamuka ry'ibiciro imbere ku basoko ndetse n'izamuka ry'ibiciro Iran y'ibyo igomba kwishyura ku byitumiza mu mahanga byose. Ingaruka zabyo nuko urwego rwo hagati muri Iran rwazamutse cyane mu myaka ishize. Iran ikaba isaba ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba guhagarika ibyo bihano byose by'ubukungu, harimo n'ibihano bya kabiri by'ubukungu bihatira ibindi bihugu kudakorana ubucuruzi na Iran. Kuri kirimbuzi, Iran yakomeje kuvuga ko gahunda yayo ya kirimbuzi ari igamije inyungu z'abasivile, ariko kuva Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaba ibitero bihuriyeho mu mwaka ushize ndetse no kongera gufatira ibihano by'ubukungu Iran mu mezi make ashize, n'umuryango mpuzamahanga UN icyarimwe n'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi, abantu bakomeye mu gihugu bakomeje guhatira guverinoma ahubwo guharanira gukora igisasu cya kirimbuzi. Nubwo igihugu cya Iran kitarahindura ku mugaragaro aho gihagaze kuri iyi ngingo, ibi ni bimwe mu by'ingenzi gishaka. Icya mbere ni uko Iran ikomeza kugira gahunda ya kirimbuzi nubwo hari aho igarukira. Iran izakomeza gushobora kugenzura kongera ubutare bwa Iranium nubwo hari aho bwigarukira. Ingingo ya gatatu ku meza y'ibiganiro kuri Iran, ubwumvikane bushya mbere yo kwemera ubugenzuzi bwa IAEA gusubira mu gihugu. Iran itekereza ko raporo ya IAEA ku icukurwa rya Iranium ryinshi umwaka ushize yageneye guha Amerika na Israel impamvu zo kugaba ibitero byayo kuri Iran, bityo ko imikorere n'imikoranire yayo yavugururwa. Ku byerekeye ibisasu bya ballistic, Iran yizera ko ibisasu byayo bya misile biyirinda cyane mu bibazo by'akarere, cyane cyane igihugu cya Israel. Ku
kuba izi misile zifite ubushobozi bwo gusenya imijyi ya Israel no kugera ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere hirya no hino bihata Iran imbaraga zirushijeho zo kongera umubare wabyo ndetse n'ingufu uko iminsi igenda ishira. Iran ikaba ishaka rero ko igomba kwemererwa gukomeza gahunda yayo yo gutunganya misile za ballistic. Hanyuma hakaza ibibazo ngo bitezwa na Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyira ku meza y'ibiganiro. Hari mu bufatanye bwa Iran ndetse n'agace kayo biri mu rusobe rw'ibitekerezo, imihigo ya politike nko ku mpamvu za Palestine n'ibarura ry'ingamba zigiye zitandukanye mu bihe bigiye bitandukanye. Aho yatakaje Assad inshuti yakadasohoka kandi ko Hezbollah yacitse intege, ariko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Khamenei yavuze ko mu kuboza ku mwaka wa 2024 ku myizerere ya Iran ku bufatanye bwayo n'ingufu zayo mu karere bishobora gukomeza kurokoka ibyago mu bihe bitandukanye. Ibi byose bikaba biterwa na Trump n'ubwo ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bigenda bikomeza uko iminsi igenda ishira. Ibihugu bifitanye isano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere birimo Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byavuze ko bitazemera ko ikirere cyabo gikoreshwa ku gitero icyo ari cyo cyose kuri Iran. Qatar yagiye iyobora ibikorwa byo gushaka igisubizo cya diplomasi aho gushaka intambara. Nubwo bimeze gutya ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kongera imbaraga za gisirikare cyayo kuri Iran. Ubwato bwa USS Abraham Lincoln, indege zitwara indege zikoresha ingufu za kirimbuzi, ubu bukaba buri mu nyanja y'Abarabu ndetse n'ibindi bikorwa bya gisirikare icyarimwe n'ingabo bikaba bikomeje kwiyongera ku kugaba igitutu cy'iterabwoba rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Iran. Muri Kamena, Trump yateye ibisasu ahantu hatatu hakozwe n'intwaro za kirimbuzi muri Iran, harimo ahantu hari hatwikiriwe cyane Florida muri Iran. Nubwo Trump yasabye ibiganiro, Federson wo muri kaminuza ya New York yatangaje ko bizasaba imbaraga zikomeye za diplomasi kugira ngo ibiganiro bigire icyo bisobanura nyacyo. Federson yongeye ko bitewe n'amateka ya Trump yo gusenya amasezerano ya kirimbuzi yo mu gihe cya Obama, Iran ntizamwizera nk'umufatanyabikorwa mu biganiro. Aho uyu mwarimu muri kaminuza atekereza ko ibihugu byo mu Burayi bidashaka gufasha Trump muri biganiro kuko ibya Trump bidasobanutse neza kandi akunda guhindagurika buri gihe. Igihugu cya Iran cyatangaje ku mugaragaro ko kidashaka kugirana ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe iri mu kaga ko kugirirwa nabi n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo bimeze gutyo, Iran ishobora kugerageza byibuze ibiganiro nk'uko byatangajwe na Roxane Farman, umwarimu mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga muri kaminuza ya Cambridge, aho yabwiye Aljazeera ko ibihano bikomeye byatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika birimo kuzamura ibiciro by'ibiribwa no kugabanya umubare w'abaturage bo mu rwego rwo hagati n'abakozi basanzwe bagabanuka. Bityo rero ko ikibazo cy'ubukungu muri Iran gikomeye kandi ko ubuyobozi bufitemo amahitamo make uretse kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ikureho ibihano, ikintu ishobora kugerageza kuko izi neza ko nibinanirwa ubukungu buzasenyuka burundu. Ahubwo icyarimwe no kwivanga kw'amahanga ko bizateza akaduruvayo ndetse icyarimwe no kugabana Iran mu bice bigiye bitandukanye. Kubera yavuze ko Trump ashobora gukomeza umugambi wo guhatira Iran kujya mu biganiro, kureka umugambi wayo wa kirimbuzi icyarimwe no kwirinda intambara ya burundu. Aho yavuze ko intambara ishobora kuzangiza bikomeye ikigobe cya Gulf ndetse n'akarere muri rusange. Nanone avuga ko ibi bishobora gutuma Trump ajya mu biganiro kandi ko amasezerano yose ashobora kuba hafi. Gusa amasezerano akaba ari mu bwikunde bukomeye ku ruhande rwa Trump, nk'uko ayo muri Venezuela yarameze, aho amafaranga yose yinjira kuri peteroli ya Venezuela ubajya mu kigega cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Farman yongeye ko ubundi buryo bwo gushyira igitutu kuri Iran ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakwigorora ikirwa cya Kharj, aho 90% bya peteroli itunganywa na Iran igurishwa mu mahanga inyuzwa kuri iki kirwa. Aho kukigarurira byagabanya amafaranga ya Tehran nk'uko byavuzwe. Ibyo byahita bituma urubanza rwa Iran rusa n'urwa Venezuela. Iyi ikaba yaba ari intsinzi yihuse nk'uko Trump akunze kubitangaza. Kugeza ubu icyizere cyo kwinjira mu ntambara hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishobora kugira ingaruka mu karere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Mu by'ukuri ubushyamirane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika si ubw'iki gihe gusa, ahubwo ni umusaruro w'amateka maremare arimo kutizerana, inyungu zitandukanye n'imyumvire inyuranye ku mutekano n'ubusugire bw'igihugu cya Iran. Aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gusaba Iran kureka burundu gahunda yayo yo gutunganya ibisasu bya kirimbuzi,
kugabanya ibisasu bya ballistic no guhagarika uruhare rwayo mu mitwe yitwaje intwaro mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Mu gihe Iran ishyira imbere ku meza y'ibiganiro gukurirwaho ibihano by'ubukungu, kubungabunga uburenganzira bwayo icyarimwe no kurekerwa uburenganzira bw'itunganwa rya uranium mu bikorwa bifitiye inyungu abasivile icyarimwe. Kugeza ubu Iran by'amasezerano mpuzamahanga ku bijyanye no gutunganya uranium ku bisasu bya kirimbuzi ikaba kano kanya yarabivuyemo, ahubwo kuri nabwiza ikaba igomba kongera ubushobozi bwayo mu kwirinda ku giciro icyo ari cyo cyose byayisaba. Nubwo intambara yari ishobora kugira ingaruka zikomeye ku karere k'Uburasirazuba bwo hagati, amateka ya vuba agaragaza ko icyizere cyo kongera amasezerano arambye kiri hasi cyane bitewe no kutizerana gukabije n'imiyoborere ihindagurika. Icyakora bitewe n'igitutu cy'ubukungu Iran irimo n'ingaruka zishobora guterwa n'intambara, diplomasi nubwo igoye iracyari yo nzira yonyine ishobora kurinda usenyuka ry'umutekano w'akarere k'Uburasirazuba bwo hagati icyarimwe n'ingaruka ku isi hose muri rusange. Ubwo ni nuko dusoje igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, amarembo kuri mwahora yuguruye. Ubwo amazina yanjye nk'ibisanzwe n'Imaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha turi ni kwa OSCARDUSHIME, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Nahibutaha, bye. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo uyigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nka ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782080321 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion.